Yes, uyu mugoroba rero reka nongere ngusuhuze cyane wowe udukurikira masaha y'umugoroba, hanyuma kandi nifurize igitondo cyiza kuba dukurikiye ari mu masaha ya mu gitondo. Biraza guterwa naho utwumva uherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Gusa icyo nzi cyo nuko aho uherereye hariho hose urimo urumva iki kiganiro uri muri weekend. Uri muri weekend rero reka nkubwire ni weekend nziza rwose ikubere nziza. Kuri rwose udukurikiye. Hanyuma niba ugeze kuri muyoboro ari ubwa mbere utarakanda kuri subscribe, nkandira kuri subscribe kugira ngo rwose inkuru zacu zicyagera uzajye uba mu mbere mu kubona inkuru, bityo rero rwose video cyagera ubone notification, bityo uce ukuri no kubona makuru yamaze kuba umuranze. Hanyuma kuri mwese niyemeje kuzajya mbabwira rwose ko muri comment yacu ya mbere tuba twabapiningiyemo groupe yacu cyangwa se WhatsApp yacu kugira ngo muyijoininge muzajye mubona yaza twatu update tuzatugenda tubaha yaba y'amafoto abatemeye kujya kuri YouTube ndetse bona yama video abatemere kujya kuri YouTube, niho tuyashyira mukayabona kandi ibintu bikagenda neza. Nyarukira rero muri comment urebe comment ya mbere twapininze, murabona imeze nka link irimo, uhita ukanda winjiremo nurangiza ufollowing noneho ubundi nawe uzajye ugenana n'ibigezweho harakuru amuyoboro, kuko hari igihe tuba updatinga mbere uko tuza muri studio amakuru mashya batugezeho. Twihuse cyane rero ni munyemere tugaruke n'ubundi hano muri uyu mujyi wa Goma, tugaruke ku nkuru yatangiye guca ibintu cyangwa se kubiri kugenda bivugwa. Ni inkuru ziri kugenda zivugwa hano mu mujyi wa Goma, navaho ni inkuru ziri mu bamotari, ariko burya nta nduri ivugira ubusa. Hari amakuru yatangiye guhwihwiswa ko hano mu mujyi wa Goma abazarendo ngo baranezerewe cyane. Harimo abazarendo benshi cyane n'aba FDLR benshi cyane ndetse n'abafaridese benshi cyane, ndetse ngo bari bamaze igihe benshi baramaze imitima yabo rero yamaze gutenteburika babona ko ibintu byarangiye, ariko hakabamo n'abandi bavati nyamara bizashoboka. Ariko none ngo hari ijambo ryabanejeje cyane nyuma yuko ngo bari biteze ko ngo tariki 2 z'uku kwezi y'amakuru gatatu agomba kuva mu mujyi wa Goma ntiyavamo. Hari indi jambo ngo rishobora kwa ryabageze mu matwi rituma bongera gusubizwa imbaraga mu mubiri. Ariyo mpamvu bari baramaze kwipanga uturimo, bamwe bari bamaze kuba abamotari already, abandi bari gukora uturimo tugiye dutandukanye. Bongera rwose ngo kugaruka baravuga bati none birashoboka, bisa naho ibintu bigiye gukoreka. Impamvu ngo ibintu bigiye gukoreka ni ibihe? Impamvu nimwe iraturuka kuri Monisco. Ubu Sadeke ntabwo ikiri kuvugwa kuri Sadeke nitinda gutaha ryayo, nta kindi kiri kuvugwa kuri Sadeke. Ariko noneho Monisco ibyo ndi kumva cyangwa se byatangiye kuvugwa hano mu mujyi wa Goma, niba koko ariko bimeze, iyi Monisco ishobora kuza kumanurira ibara M23. Kandi nabivuze ni M23, iyi Monisco itagikura mu bice byirimo ahantu hose iri ikaba ihari na Monisco ihari, ibi bizabakoraho. Gusa icyo nashiba nuko ibice bimwe na bimwe bagiye bavamo bose bari hano Igoma niho birunze, ariho ahantu bishoboka kuza mu by'ukuri bagomba gucunga cyane bitabe bya hakabindi bindi. Mutero icyo kintu cyashubije imbaraga mu bazarendo ni ikihe? Baravuga ko murabizi ko ingabo z'Ababiligi zazanye ibikoresho byinshi cyane, kandi Ubabiligi bwamaze kwiyemeza gukorana na FARDC n'izi ngabo za guverinoma kugira ngo batsinsure umutwe wa M23. Kwikubitiro ngira ngo abenshi murabizi drone 100 zaroherejwe, indege z'intambara ziroherezwa, abasirikare baradeployinga cyangwa se abaha amasirikare amabatayo n'amabatayo, burya batayo irenze imwe ebyiri ziba ari amabatayo, ntabwo ibikiri batayo na amabatayo. Ibyo byose ni ibikorwa byagiye bigaragaza ko biteguye gufasha guverinoma kugarukana bino bice. Naganiye n'umuntu arambwira ati impamvu nyamukuru Ubabiligi ubona bukomeje kugenda bwijandika amahangaha, bati Ubabiligi nacyo ni igihugu gito, ati kandi urebye ahandi hose basa no ibihugu byinshi byamaze gusa no biri kugikenye donc byabavuyemo. Bindi bihugu byose usanga ngo nta hantu Ubabiligi mu by'ukuri bukibona amariro yabwo ari hano muri Kongo. Bakavuga bati se M23 niramuka igezemo ko bizaba ibindi bibazo.
iramutse ari yifashe ibi bice bya birange batubindikiranya ndabizi. Rero niko niyo mpamvu bemeje kuzafasha guverinoma kugarura biriya bice, nizo mbaraga ubona bagenda bapanga ibikoresho n'iki byose. Ubu rero ngo strategy bakoresheje irimo kuvugwa hara mu mihanda hano i Goma. Baravuga ko ngo iyi MONUSCO igiye gukorana n'ubundi na SADE n'ababirigi n'igisirikare cy'ububirigi. Icyo bagiye kubafasha ngo nukuzajya bafata ibikoresho noneho bakabikagira bite, bakabigeza kuri FARDC cyangwa se kuri zingabo zirimo na FDLR zirano muri Nyiragongo no mu bindi bice byose, ngo nkuko babikoraga babikura hano i Goma babigeza muri access zigiye zitandukanye. Ibi bikoresho bashaka kohereza ni ibikoresho bimeze bite? Ni ibikoresho n'ubundi bya tekinoloji, harimo za drone zifashishwa mu ntambara. Nuba ngo izi drone ngo ababirigi bohereje ni drone ushobora ngo ifite icyitwa remote control cyangwa se ifite ukuntu ngo ishobora gukontorerwa ku mashini, akayikontrola yibere nkanga handi. Drone iri hehe? Iri nk'Ikigali, akabikoresha nk'imashini, akoresha ibintu by'imibare ku mashini, ku laptop. Rero icyo ngo bashaka gukora niki ni kugira ngo izo drone zigere mu bice bigiye bitandukanye birimo abarwanyi ba M20 ba FARDC bari kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa, ngo noneho zizajya zihagurukire n'ahanganga ibitero bya drone bitangire kugaragara no mu bindi bice biri hano mu mujyi, mu nkengero z'umujyi wa Goma n'ahandi hose. Hari hitwa ngo hari defense ya M23 even na hano muri Nyiragongo, hanga muri za Kibumba, hano muri iki kibaya. Nongo niyo gahunda iriho. Iyo ferero MONUSCO irimo irateganya cyangwa se ngo yatangiye kujamo uburyo ki igomba gukoranamo n'izi ngabo z'ababirigi. Icyo basabwa no kujyana drone bakayitereka bakayibahereza, akahereza izo ngabo bakazizo nyeshamba n'izo ngabo za FARDC bahunganye, bakabwira ati dore ngiyi drone mwico musabwa communication ngi muzakominikana n'ababirigi. Niyo mara kuvugana nabo bazababwira uko muzabigenza. Abirigi bura ngo ku Gifaransa bararozwa, na hari urabizi ko Igifaransa baracyumva, ati ibindi bikurikiro bazayibabwira ni ugutereka ari hasi bo bagakontorora, barangiza drone ikazamuka hejuru ikajya gushakisha ibirindo bya M23 aho biri igatwika. Biri gukorerwa hehe? Ku cyicaro cyabo gikuru kiri hehe? Hara muri za Warikare. Hako nazakisangane bafite icyo twakwita ngo ni icyicaro. Ibyo rero nibyo byasubije imbaraga bazarendo mu mubiri. Baravuga bati ibishoboka byose uko byaba kose none umanza tugiye kongera kugira karyo kumva ngo yewe vetura ngo kina nguvu yavuye mu mujyi wa Goma, kumva ngo kina nguvu yavuye mu mujyi wa Goma. Ubanza rwose sinzi umunezero bagira uko habungana bazarendo, amaduka bakwiraramo ibintu basahura, abakobwa bafatwa ku ngufu uwo munsi, abakobwa n'abagore bafatwa ku ngufu. Nta wabimenya. Hanyuma rero umva uko ibintu bimeze. Iyi MONUSCO nta kiri buze kuntungura, kuko ubu tuvugana no munana M23 kuri kota M23 bamaze kumenya ko ngo iyi MONUSCO wenda iyi nkuru mbise nyisanishanya nibyo ngibyo biri kuvugwa, kuko M23 hari inkuru mu by'ukuri twamaze kumenya iturukamo indani ivuga ko M23 ngo itari buze kongera kwizereza ingabo za MONUSCO, bagiye kurushaho kuzicunga bitandukanye nuko bazicungaga. By'umwihariko ngo muri kwa kwimura cyangwa se muri kwa kurekura abandi bayihungiyemo bari kujyanwa mu bice bigiye bitandukanye, nkuko hariya muri nkuko zangabo z'Kinshasa bazohereje. M23 ngo yarabaretse ibaho uburenganzira buhagije babikora bonyine, ariko ngo M23 ngo ntabwo iri bwongere gutuma ibyo bintu byo kuvuga ngo bagiye gufata abantu ngo barohereje ibintu bitazwe bimeze donc bidafite gahunda. Icyo kintu nacyo M23 yavuze ati reka nuko bikora byose turi kumwe tukabireba.
urumva ko harimo ikintu cyagize gute cyatangiye gutuma M23 ibona ko mu by'ukuri MONUSCO nta mikino. Umwanzi yari SADC, ariko SADC ubu ngubu ibyo bisa n'ibiri kujya ku murongo, ntabwo igiteye ikibazo. Cyaba ikibazo igihe yaba yanze gutaha. Amakuru akavuga ko ngo hano muri MONUSCO hano Igoma ngo harimo abasirikare ba FDLR benshi ngo babuze uko bataha, babuze uko bavamo. Hano muri MONUSCO ngo harimo abasirikare benshi babuze uko bavamo FDLR, kuko ngo bajya gucura zino ngabo za SAMIDRC, nanjye ngo za SAMIDRC za FARDC, buriya ngo bakoresheje liste n'ubundi ituruka mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byabasabye kujya mu marise y'abasirikare bari baroherejwe hano babaga hano mo Igoma, bafata ayo marise yose barayasoma, yose barasoma, bagasoma n'icyo bita ngo ni matricule nazo bakazisoma. Uwo babonye ko ari umusirikare wa FARDC bakamenya ngo baramucura. Muri make babanje gucura iki abasirikare, kuko ubwo abandi barimo badafite matricule batari abasirikare ba FARDC bafatwa nka wazareno n'inkinyeshamba. Ntabwo bagombaga kujyana inyeshamba ikishasa. Abo barimo ba FDLR rero hariya, harimo aba FDLR hariya ntaho bigeze bajyana. Usibye ko namenye ko hari aba FDLR bamwe bikura nk'ubikonyozi bano bibigugu, ngo nubundi bahawe ngo za matricule na guverinoma kugira kiragiye cya Joseph Kabila, kiragiye mu by'ukuri atakiyumvikana n'igihugu cy'u Rwanda, ngo yahise afata aba FDLR bamwe ngo abaha matricule. Ejo bundi na Gisekedi nawe bimaze kugenda kuriya, nawe afata abandi abaha matricule. Aba rero bafite amahirwe menshi yo kuba bagenda, kandi burane nabo babi, urumva nibo bibigugu. Abandi ba FDLR barimo harabwo nyine tubaba basize, niba abandi binjiyemo ejo bundi batagira matricule. Ni ya migirigiri, niba abana bakiri bato bafagiye bafatirwa hano mu rugamba bakabinjizamo, igihe cyo kujya mu by'ukuri kuvuga ngo bagiye mu bya matricule n'iki, bakabona biri butinde, bagahita bagira ute, bagahita babinjiza kuri tere ku kibuga cy'imirwano, bakabakubita za FDLR. Mbibutse ko abarwanyi ba FDLR buriya kiriya gihe bari hano mu rugamba rukira hano muri za Rucuro na Masisi, bitewe n'uburyo Gisekedi yari yarabizeye ko bazamufasha, kuko nibo ngo bapfaga guhandaho kuri M23. Abakuru aravuga ko ngo aba bagabo aba FDLR yabahembaga, byo twagiye tunabivugaho kenshi cyane, yabahembaga nibura umusirikare wa FDLR yabaga yandikiwe iki $300 ku kwezi, ariko bakanasezerana ibindi bintu bigiye bitandukanye birimo ngo no kuba bazabafasha kugera ku butegetsi, bagahirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo byose ni ibintu Gisekedi yabashishikarizaga, ariko biza kurangira byose bakubiswe inshuro. Bamwe barapfuye, hari abapfuye ayo masezerano batagezeho, hari n'abandi bakiyaryamanye mu myobo. Doke ibintu byaranze, ibyo uwabasezeranyaga ibyo abasezeranya nawe byaje kurangira bimuyobeye. Hanyuma rero iyi MONUSCO urumva ko irimo gutegura imikoranire n'Ububiligi, nk'uko amakuru arimo kugenda bivuga. Ntabwo ibintu bivuze koroha. Alors hanyuma baravuga ngo rero hano muri MONUSCO hano muri quartier Ndosho, hano muri quartier Ndosho hari inkuru isotse ivuga ko ngo M23 ngo ifashemo ibikoresho muri quartier Ndosho, ngo M23 ngafata imbunda n'amasasu, ngo ihafatiye imbunda n'amasasu. Kanze turebe. Ariko iyi MONUSCO M23 barasabwa kugira ute, barasabwa kwitondera iyi MONUSCO, kuko MONUSCO ntampwe n'iyindi n'inke ifite. MONUSCO yo mwibuke ko izi ngabo za FDLR bakoranye igihe kirekire, muri make ibiri kubona inabafitiye imbabazi,
kandi ntabwo irashirwa ngo yumve ko mu by'ukuri n'ubundi bagiye FDL bagiye cyangwa se Ventura amaze kurangiza ibyirangiza, barabona ko anytime n'ubundi bashobora kuzakorana nabo, bakabona ko 23 bishoboka kuba mu by'ukuri itare za resista ngo uyu mujyi wa Goma ikomeze cyangwa se ikiva amajyaruguru n'amajyepfo ikomeze ibikabe. Hanyuma ku murongo wa telefone rero Vincent yamaze kuhagera muri iyi minota isigaye, tugiye kubana hano mu kiganiro nje na Vincent wiriwe neza? Wiriwe fighter. Komera cyane. Komera kandi umugoroba mwiza. Aha, Vincent rero rwose usanze arimo ndatotora inkuru hano iremereye cyane ya Monisco rwose ngo kera kabe ngo ishobora kubiri guteretwa n'Ububirigi kugira ngo bakorane mu guhasha M23, aho rero ngo bari kuyisaba ko yazagitwara ibikoresho kabigeza kubaza rendo ngo ibindi bakabyikorera, ngo nkuko n'ubundi yari isanzwe bikura hano Igoma ikabijyana mu bice bigiye bitandukanye. Monisco ibijyana na Wazalendo kwikubitire ko ngo barashaka ko ngo za drone zabo ngo arizo zazagera cyane mu birindiro cyangwa se mu defense arimo M20 arimo abazingabo za leta. Mu by'ukuri ngo bundi ngo izi drone bakazazikoreshereza bafite bakoresheje imashini, bakoresheje yakure cyangwa se ikoranabuhanga. Icyo ngizo ngabo zazabafasha no kuzishyira ku murongo gusa cyangwa se kuzishyiramo batiri zikitegura igikorwa gusa. Izi ngabo za Monisco M23 ntabwo igomba kuzitondera. Ingabo za Monisco n'ubundi ntabwo zumva M23 kuva na kera. Yego. Barabonye yuko mu M23 yafataga umujyi wa Goma, ingabo za Monisco zitigeze zumvikana na M23 migendanye no gucunga umutekano. Yego. M23 yifuje yuko abarwanyi bahungiye mu birindiro bya Monisco Goma ndetse na za Murambiro n'ahandi ba M23, ariko Monisco babwira yuko idakorera ku gitutu cya M23. Wumvise amagambo Bintou Keita yakoreshaga akomeye harimo n'ubukana asuzugura M23, ikigaragaza yuko itemera M23 kandi batazigira banakorana. Aya Bintou Keita ndabyibuka ahubwo yibariraga ngo amafaranga wumve turangiri kwinjiza ngo nibura ku kwezi hari muri za Rubaya. Icyo gihe Bintou Keita aravuga ati twebwe ntabwo tuzigira tugendera ku gitutu cya M23. Yego. Icyo gihe M23 igataka ikavuga iti abantu mucumbikiye barimo baragirira n'abaturage barimo barasohoka amanywa n'ijoro bagira n'abaturage ni mu baduhe tumenye uko tubajera. Yego. Ariko Monisco yarabyanze birangira naho abagera muri 800 M23 ivuze yuko barekuwe na Monisco. Icyo nacyo kigaragaza yuko Monisco gukorana na M23 byo biri kure ahubwo yakorana n'Ababiligi ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abantu 800 bose irarekura, kandi byagiye binagaragara ko ikorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu bihe bitandukanye. Kira gitwara ibikoresho mu bice byo hirya no hino batabasha kugeramo n'imodoka. Twagiye tubona indege za Monisco zifasha igisirikare cya FARDC kugaba ibitero kuri M23. Twagiye tubona M23 isora amatangazo ivuga yuko Monisco ifasha mu butasi ubutegetsi bw'Kinshasa. Yego. Monisco ajya kwisobanura bati twebwe turi hano mu buryo bwo kurinda amahoro ndetse n'umutekano, kandi abo dutegetswe gukorana nabo ni igisirikare cya leta. Yego. Ukabona yuko ibyo M23 ivuga byose babirenze ingoye. Ntabwo byagutangaza rero ko bakorana n'Ababiligi, ko bakomeza gukorana na FARDC ndetse na Wazalendo. Yego. Ntabwo cyaba ari ikintu gishyashya keretse umuntu waba wumvise ibintu byo murasirazuba bwa Kongo cyangwa muri Kongo yose vuba aha. Kubera ko bino byo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bimaze igihe. Urebye uburyo ki Monisco yakoranye na FARDC mu kwiba mu y'agaciro mu bice bitandukanye bya Rubaya, byo Harikari, za Ruciga ndetse n'ahandi. Ibi ni ibintu byagiye bigaragara, ndetse uburyo yakoranye na FDLR, uburyo yakoranye na Wazalendo. FDLR mu gucukura mu y'agaciro maze FDLR ikazana mu y'agaciro maze Monisco ikaba imbunda. Yego. Cyangwa abifashe ntibashyikirize ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko manda yabo ivuga yuko abo bafashe bagomba kubademobiliza bakabohereza mu Rwanda. Ahubwo bo bagakorana nabo mu gucukura mu y'agaciro ndetse no gushaka ibindi bintu by'agaciro, mu gufata ibiti bya ribuyu, mu gucuruza amakara ndetse n'ibindi.
bakikoranira mu buryo bwo guhungabanya umutekano ariko bagamije uburyo bw'amafaranga. Nta kintu rero MONUSCO yakora ngiye mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa muri Kongo mu Kinungure cyane cyo gufasha guverinoma. Nta na kimwe yakora rwose, yaba ari ugufasha guverinoma, yaba ari ugufasha imitwe yitwaje intwaro cyangwa gukora mu nyungu z'abantu runaka. Nta kintu na kimwe cyaba kirimo gishya rero, ni ibintu byahereye kera urebye imyaka 25 MONUSCO imaze nta kintu gihugu ariko nta kigeraho, aho kubona imitwe y'iterabwoba irushaho kwiyongera yitwaje intwaro ivuka buri munsi. Ntabwo rero cyaza ari ikintu gishyashya kuba bakorana. Aha, reka turebe rero mu by'ukuri uko bizagenda, kuko urumva ko batangiye gukoranamo. Wenda hari tuzaremve kuko wumva ko nawe yamaze guhitamo rwose ko igiye gukaza umutekano ikabacunga cyane. Tuzagenda tubona byinshi cyane. Hanyuma Vincent, ngo hari abasirikare ko ngo n'ubundi ngo ba FDLR bagiye kwisanga bisanga Kinshasa bagejejweyo abamanukana n'abandi n'ubundi MONUSCO yarekuye. Ese buri bintu yabikoze bizi buriya? Yabikoze bizi kubera yuko abasirikare bahungiye muri MONUSCO ntabwo M23 ifite ububasha bwo kuba yabasaka cyangwa yagira ikindi kintu babaza. Kubera yuko MONUSCO ifata M23 n'umutwe witwaje intwaro uraho utemewe. Yego. Ku buryo ishaka ukuntu byashoboka uko ariko kose n'abaturage bari mwa bino bice M23 yafashe urebye uburyo MONUSCO ifata M23. Ubona bishoboka yabapakira indege na bikabajyanaho guverinoma ikontorora. Bakava muri uyu mujyi. Bakava si umujyi gusa uko hari n'ibyari kontorora. Ikabakuraho ikontorora hose, none ikabajyana mu bice FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukontorora. Ko turebye ibyo bakoze nyine, niba M23 imara gufata n'umujyi barababwiye ati dufite abasirikare bagera mu 3000, dufite abasirikare bagera muri aba n'aba, harimo Wazalendo, harimo FDLR, harimo FARDC, harimo abapolisi, harimo abakoreraga urwego rw'iperereza rya Kongo, harimo abasivile. Yego. Bose bikarangira ubutegetsi bwa Kinshasa babwiye ati mubwiye M23 ko dushaka gucyuka abantu bakitokora bifashe. Bikarangira abantu bose baciye mu gikundi kimwe, yaba ari aba FDLR babajyanye, yaba ari abaturage basanzwe babajyanye, ndetse n'abo muri Wazalendo. Icyo ni ikigaragara yuko M23 bayifata nk'umutwe utemewe nyine nk'uko nari maze no kubivuga kare. Yuko niba bafasha abantu muri FDLR bakabajyana bakabageza Kinshasa, nk'uko twabonye urutonde rw'abantu baherutse kugera Kinshasa harimo bato ba FDLR, hakaba n'ituri wa Wazalendo. Kandi itangazo twari twabonye ryavugaga yuko abagiye kujyana bahoze ari abasirikare muri leta ya Kongo ariko bakaza guhungiramo hariya. Ni ikikwereka yuko n'ubundi kuba bajyana ba FDLR, kuba bajyana Wazalendo n'abandi, yego, bo babifata nk'aho bajyanye abantu b'impunzi. Ntabwo bareba ibyaha aba FDLR bakoze mu Rwanda cyangwa bakoze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho baracyagenda muri za nyungu zabo za ya muntu y'agaciro babahaye, noneho bakabajyana gutyo batarebye n'ikibagenza, batarebye amasezerano bafitanye n'umuryango w'abibumbye ibyo bakwiye kuba bubahiriza. Nubwo bari hano mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo bwo kubungabunga amahoro n'umutekano, ariko kubungabunga amahoro n'umutekano harimo ingingo ivuga yuko imitwe yitwaje intwaro bazayaka intwaro ndetse ikajya icunga mu bihugu byabo. Yego. Ariko ubona atari byo bakoze kuri FDLR, kuko niba aba FDLR bari mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bafite amakarita ariko barazwi. Yego. Bikarangiza babajyana Kinshasa, ni ikigaragaza yuko kuba bafata abantu bakabademobiliza barenze ku nyungu zabo bwite bigoye. Kandi urabizi ko twigeze tunabigarukaho tuvuga yuko nibura abantu bazwi muri FDLR cyangwa batazwi barimo hariya batagakwiye kuba bajyanwa, kuko bagakwiye kuba bashyikirizwa ubutabera. Yego. Ariko ntabwo uyu muryango wigeze ubikora, ahubwo wafashe icyemezo cy'uko bose bajyana abo utise abasirikare ukabita abasivile b'imiryango y'abasirikare cyangwa abapolisi. Yego. Abo utise abapolisi cyangwa abasirikare ukabita impunzi zabahungiyeho, kubera ko yaba ari aba FDLR yaba ari n'abandi b'abagizi ba nabi bari mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo.
ni abantu bamaze igihe bavuga indimi zose ziri mwa kino gice cy'uburasirazuba bwa Kongo, ku buryo yakidekara akavuga ati njyewe ndi umuntu wavukiye za Masisi mvuga Ikinyarwanda ariko ntabwo ndi mu gice cyarindwa na M23 kuko abo muri M23 bamiga kubera ko nari ishyigikiye guverinoma. Icyo gihe bivuze abakumva bavuga Ikinyarwanda akavuga ko avuka Masisi, ntabwo bareba ngo ni FDLR cyangwa n'iki kuko bagiye bashinganwa n'abakolomani, ugasanga imico barayihinduye ku buryo bazi kwikamufura. MONUSCO rero nayo kuko idashaka gukora ubucukumbuzi buhambaye ngo irebe niba abantu byanye kuko atari aba FDLR, yego ntibajyana nta kindi irebeho, kandi urabizi ko yaba FDLR idashyigikiwe n'imiryango mpuzamahanga ya MONUSCO ndetse n'indi. Yego ntabwo FDLR iba yaramaze imyaka igera muri 31 n'ubundi buza abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo umutekano, cyangwa abaturage bo mu Rwanda ibabuza umutekano. Uyu muryango uhari, uyu muryango kuko nuko agiye ubigiramo uruhare kugira ngo FDLR ikomeze kubona abarwanyi, ikomeze kubona ibikoresho, ikomeze kubyaza inyungu amakara mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'amabuye y'agaciro n'imicanga. Abizi ko yari yagiye ishyiraho amabariyeri hirya no hino, abacukura amabuye y'agaciro igashyiraho uburyo bayacukura kandi bakanayisorera. Yego abizi ko rero yatwikaga amakara mu bice bitandukanye bya Nyiragongo ndetse n'ahandi na za Warikare kugera za Tingitingi hose, ariko nta gihe na kimwe uyu muryango wa MONUSCO wigeze ubahagarika. Reka iyi nkuru tuyiveho twigarukire ku mirwano iri kuvugwa. uvuze iyo za Tingitingi, uranyibutsa uyu munsi rero muri ibyo bice byo hirya hakurya habaye imirwano Vincent, nk'uko amakuru arimo kutugeraho, ariko n'ubundi ni imirwano ngo habaye gusubiranamo kw'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Icyishyasi, ubwo ni Wazalendo ndetse na FARDC. Nibyo mu gace ka Rubutu mu muhanda ugana za Tingitingi, abarwanyi ba Wazalendo nyine basubiranyemo n'abasirikare ba FARDC kubera yuko barimo barapfa inyungu cyane cyane. Baravuga bati mwebwe leta irabahemba ariko twebwe ntacyo tubona, twe ntacyo badupimira, twe ntacyo baduha. Murabona mu buye y'agaciro mwagiye musabura Warikare ndetse no mu bindi bice, ati nimwigeze muduha. Ibyo byonyine bigatuma basubiranamo kugera aho Wazalendo ifata intwari ikarasa aba FARDC. Ibi bibaye na nyuma y'uko muri Uvira nabo bari bamaze iminsi ari gutikagurana, bamaze iminsi barwana mu bice byinshi bya Kongo. Abazalendo n'aba FARDC ntabwo bigeze bavuga rumwe mu gihe bashonje, ku gihe cyose rwose nta nubwo ari n'ibibaye buno vuba aha ngaha. Mu gihe cyose bashonje, uhereye bino bice bya muri Kivu na Sud Kivu bitari byafatwa n'umutwe naho twumvaga basubiranamo. Rero kenshi na kenshi babaga bapfa ibyo bagakwiye kuba bagabaga basahuye, cyangwa ibyo bibye cyangwa ibyo bashaka kwiba. Ibyo rero ni nabyo bikiba uyu munsi, ariko cyane cyane Wazalendo igashinja FARDC yuko yabaye ikiraro gituma M23 ifata imijyi ikomeye ya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Yego Wazalendo yikwibonamo nk'abantu bakomeye kurenza FARDC, itatuma ishaka kubabyaza ibyo batakoze, bo bakavuga yuko nibo bashoboye bagashaka kwibona nk'abami. FARDC bakayibona nk'ibigwari. Yego ibyo bigatuma rero gusubiranamo guhora kubaho, yaba nijoro yaba mu gitondo. Nubwo FARDC ari abanywa umujyi cyangwa n'amatabi n'inzoga zisanzwe, yego usanga Wazalendo barenze kuko nta kindi baba barengera. Abazalendo benshi ni abantu bari aho bishwe n'ibiyobyabwenge kandi nta kindi kintu bafite bari gukora muri leta cyangwa banakora no mu bindi bice. Hakaba ari abantu bagiye bashinga iyi mitwe mu buryo bwo kugira ngo bibonere inyungu z'amafaranga ariko batagamije inyungu z'abaturage. Yego niyo mpamvu ubona rero barasa FARDC nk'aho barasa abajura, kandi FARDC ari igisirikare cy'igihugu. Ariko kubera igisirikare cy'igihugu cyataye inshingano zacyo kigatanga intwaro ku mitwe yitwaje intwaro nyine harimo na Wazalendo, byatumye FARDC no kubakontorora bibananira, ibibazo kugera n'aho nyine batangiye kujya babarasa. Yego ntabwo byoroshye rwose. Ntabwo byakora igihe cyose igisirikare cyataye inshingano kigafata abasivile kikabaha intwaro.
igihe cyose icyo babakorera nyine bagiteruza amaboko yombi. aha reka dukomeze no mu yandi makuru. ubwo n'ubundi ahangaha rwose usibye kuba tuyapudetinze kumva ko Wazalendo na FARDC basubiranyemo ntabwo ari ikintu kidasanzwe. ubwo reka dukomeze n'andi makuru. wenda ikizima nuko tudutangariza abantu tukababwira nk'ibyo bintu biba biri kuba, ariko ureba ahanini ugasanga biterwa nyine n'ibyo n'ubundi Kisekedi yakoze. twikomereze n'andi makuru Vincent. Nibyo twakomereza n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo, bifitanye isano n'uburasirazuba bwa Kongo. Yego. Uyu munsi niho Minisitiri d'Etat, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari, yitwa Dr Mohamed bin Abdelaziz Al Kurafi, yagiye uruzinduko rw'akazi i Rome muri Togo, aho yagiye avuga yuko agiye gusura perezida wa Togo nyine Fure Nyasimbe. Yes. Akaba yajyanye na delegasiyo nini cyane, aho bagiye kuganira n'ubuyobozi ku byerekeranye n'ubuhuza buri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, buri gukorwa na kino gihugu cya Togo. uyu minisitiri akaba yashimiye uyu perezida Fure Nyasimbe. Yego. yuko yakoze akazi gakomeye ko kuba yemera izi nshingano zo guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bashake ibisubizo by'ibibazo biri mwa bino bihugu byombi by'umutekano, cyane cyane kuko yaba u Rwanda rufite ibyo rushinzwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ibyo ishinzwe u Rwanda ko rutagiye rwubahiriza. Yego. ugasanga ibihugu byombi bifite ibyo bishinganya. M23 ugasanga Kongo irashinja u Rwanda ko ufasha M23, u Rwanda rukabihakana, u Rwanda rugashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ifasha FDLR, rukabihakana. ugasanga rero ibyo byombi biratera amakimbirane hagati y'ibihugu byombi mu byerekeranye n'umutekano ndetse n'iterambere ry'abanyagihugu. Union Africaine rero ikaba yarafashe inshingano zo kugira ngo bino bihugu byunge byombi. ubuse ibi bintu bazabyunga bate Vincent, ko njye mbabona bikomeye? Uzakunda iyo ikibazo cyagaragaye burya no gushaka umuti biba byoroshye ku buryo watandukanye FDL na FARDC rwose ukabicangura bigashoboka. bishobora kudatandukana kubera yuko amateka y'ibihugu byombi ni amateka akomeye, ariko bakaba batangiza badahungabanya umutekano w'abakongomani cyangwa w'u Rwanda. ubwo bakaba bari hehe bitwa ngo iki? bagakomeza bakaba muri Kongo, kuko n'ubundi hari n'ibihugu duturanye babamo FDL ariko bitagira ingaruka ku Rwanda. ariko ntabwo baba bazwi ngo bazwi ko bari ahangaha, baba barimo bihe. baba bazwi kuko tuzi ibihugu byinshi u Rwanda rwagiye ruvuga, ariko babamo bihishwe batazwi ngo bari ahangaha. reka nicyo nishatse kuvuga, ku buryo bavuga ngo iyi karitsiye niyo babamo. birazwi. n'ubu se nk'urugero naguha, leta y'u Rwanda yari izaho Felicien Kabugaba, ariko ntacyo bari kubikoraho kuko atazaga ngo aze guhungabanya umutekano w'igihugu. aravuga ko bigenda kose ubutabera buzageraho bushyirwe mu bikorwa bagufate. nabo bashobora kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe Kongo yakanga kubatanga, ariko ntibahungabanye umutekano w'igihugu. bashobora kubyumvikanaho bitewe n'icyo bemeranyijwe, bikarangira noneho bazageraho amasezerano basinyanye, hakaba habaho ubutabera, bagafatwa bagakurikiranwa, uhamwe n'icyaha agahanwa, udahamwe nacyo agasubira mu buzima busanzwe cyangwa agasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutura nk'umuturage. ubwo rero byaba bivuze ngo bagiye kuba bameze nk'abasivili, nubyo babaho ubwo baba badezaruma bikagaragara ko bagomba kuba nk'abasivili. icyo kintu urabona kuri FDL cyashoboka? n'ubundi reka nibavuga FDL n'ubumva abasirikare. FDL ni ideology, ntabwo FDL ari abasirikare cyangwa abasivile. none ni igiki? FDL ni ibitekerezo. iryo jambo ntabwo risobanuye. uzasome ibyo Dr Bizimana akunda kwandika. yabisobanura avuga yuko FDL ari ideology, atari abantu runaka bari hariya. ushobora gusanga ari n'umuntu uba mu Bufaransa cyangwa muri Amerika ariko wo mu FDL. Yego. kandi barahari, turabizi ababaga mu Budage, turabizi ababaga muri Bwongereza, turabizi ababaga muri Sweden n'ahandi.
ntabwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ifite FDLR gusa, ahubwo nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo ifite FDLR itera ibibazo ku Rwanda, itera ibibazo. Abandi rero nabo bari mu bihugu byo hirya no hino. Arega impamvu bigorana nuko FDLR hariya bayihaye umwanya isa naho itegetse igisirikare cya Kongo hano muri Kivu y'Amajyaruguru, isa naho igitegetse ikora ibyo ishaka. Kivu y'Amajyaruguru ntabwo FDLR gitegetse igisirikare kuko itahafite. Nyine kiriya gihe nibyo ndimo ndavuga, kiriya gihe igihe cya kera byo urabizi yuko Joseph Kabila kiyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize mu gisirikare, bakajya barinda, ndabazi ngewe bamwe banarinda imipaka, abandi barinda za petite barriere bariho. Abaturage batamuka bakabwira ati ngende wibunaka shana inzo nzakwereka. Mbere yuko burya itariki 27 ndetse na 26 na 28 z'ukwa mbere na 25 zigera ngo barase mu Rwanda. Bamwe mu FDLR bari bagiye babibwira abaturage bajya ku masoko igoma ndetse n'ahandi. Ati ndaje we nzakwereka. Ati ejo bundi rwose tuzaba twagezeyo ngo muzatubona. Ati muzatubona tuzabagirira nabi mwebwe nuko ari runaka. Ibyo rero icyo nakubwiraga kuba bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta ikabafasha guhungabanya umutekano w'igihugu. Yego. Ni ikintu gikomeye gituma n'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi yakomeza kubaho. Afurika rero yiyemeje yuko bino bibazo bikemuka, kandi ubona yuko bizashoboka nubwo bari babanje kubiha Angola ikaza kugira izindi nshingano ikabivamo ikabiha Togo. Togo ni ikora ikigomba gukora igafatanya na Qatar nk'uko n'uyu Minisitiri d'Etat wa Qatar akaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yabivuze. Yego. Yavuze yuko aje kuganira na mugenzi we nk'uko banaganiriye kugira ngo barebe icyo bakora kugira bakore ubuhuza hagati y'ibihugu byombi u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Avuga yuko niba bifatanya bombi ko mu gihe kitarambiranye kandi mu gahe gatoya hazaboneka ibisubizo bisubiza ibibazo biri hagati ya bino bihugu byombi. Kandi ubona Qatar ikora mu izina rya Amerika. Ubona bizajya mu buryo ku buryo na FDLR bayidemobiliza batayidemobiliza bakayicira imanza. Yego. Abamambure bamwe mu bamambure bayo, kuko abamambure bayo bo ntabwo ari abari muri Kongo gusa nk'uko nabivuze. Abagaragaje ibitekerezo bibi bagacibwa imanza, nyine ubushake bwa politike nibubaho. Yego. Buriya politike niyatse byose, ubushake bwa politike nibuba mu butegetsi bwa Kongo bwo gukemura kino kibazo cya FDLR ntabwo tuzamara n'imyaka 2. Ikizaba cyonyine kizatinda ni ukwemera yuko FDLR ari menace ku Rwanda. Niramara kubyemera ibizaba byakemutse. Aha, hanyuma Vincent rero tugaruke wenda dusigaje iminota itarenze 2. Sinzi niba hari indi nkuru waba ufite kugeza ku badukurikiye kugira ngo dusoze ikiganiro. Nabonye n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma mu gace ka Ndosho. AFC 23 n'ubundi yongeye gutoragura ibisasu n'amabombe n'amagerenade byagiye bishyirwa nyine naho muri FDLR. Bakaba bakanguriye abaturage yuko bakwiye gusigaho bakerekana ibirwanisha aho biri. Kuko nibakomeza kubinshira bizagirira nabi igihugu. Yego. Numva twasoreza andi makuru tukazabagezaho ejo. Yes, reka dusoreza rero Vincent, wakoze cyane kubana natwe rwose cyangwa se kudufasha kugira ngo gahunda zigende neza. Hanyuma rero wakoze cyane, turagushimiye cyane. Hanyuma rero mbere ko dusoza wenda barakubwira bati roho nzima mu mubiri muzima. Udafite umubiri muzima na roho nzima ntago yaba ari nzima, yaba ifite ikibazo. Turabakunda cyane aho tuze gusubira mu handi masaha mu kiganiro cyacu cya 4. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu, turabakunda. Ciao.
roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.